Meitei General Secretary Yawa Club Singzamai Laisang Tim Lekai Imphal. Sri Sri Gaurachandrayo Namaha. Purvashramda Aikwai Kwai Irakta Tilamba Thangzam Ibotombi Singhana Maginung Shizaraba Imung Manung Saginatei Amadi Marup Mapang Kwai Purmapu Thadok Lamlaga Haukibata. Memorial posting MDS ki matang da han gi Chief Minister Ibobina phongdok ki wafam do positive oiba lusingba magi wang ni haina Chief Minister and Birena phongdok khai Larik hairaga sarkar gi thabak tawgadam ne haiba wakhalol matang sana dre haina Education Minister TS Rajesh samna phongdok khai amadi Bisnupur Sport Complex saba horom laga loisindana leire Kurumdre, Meng Tabiru Singh Taram Noxabolo in a Pau, Sandon Pizre. MDS ki matang da han gi Chief Minister Ibobina phongdok khiba wafam do positive oiba lusingba magi wangang haina Chief Minister and Birena ngasi tha khuding tang tarada singisil inau singa unabagi thoromda pawmisin do phongdok khre mana makata na haikibada singisil inau singa unaba asida human problem kya gi wakata ba phangle ayamba waroisin purakre singi lamda praja singna thengniriba problem masa masa amadi isu kaya si mari leinaba DC amadi official singda khudakta waroisin purok na khangan khre singi lamda school kaitel cultural heritage amadi lambi gi matang da so wakat bakya lakle nong singi pibam hek phabaga lambi semagi thabakta ahen bamiyang sangduna mapung phana thabak paikhlagani health sector gi award apasing mensilagani tamelong da leiriba famung yangkhai leb hospital asisu sangaragani MPS sigi kuthangda Dr Sohum Launanaba thorang tore anoba makhal gi khulai sing hospital singda hapsil lagani haike anoba Hangbagi Sanko Sagapi in a Lapugumba. Adagi market share extras have you Habugumba, cultural heritage have you Habugumba, Lambi Shambu Habugumba. Sigi Pochda the Quina, Ujakwe Yamaruina Yamna Jikse, Yama Kanoki Tamigi, school gi, higher secondary Pum do Yamna Kadani Yamnuaita Haidare. The higher secondary school building do the Karabo Muktangare. Toilet ne nang singisa singi to bogi toilet ne nang on the photo photo yamna sok to bai tare ado ko khudak the principal secretary education to kanda angang isa singi mapan thukphum kai do khudak to saga da bani hai dana sumaina matter macha singde ya ma sok to ga chali ado maina sumaina human service ti dum phajana tobong ami ne lowe loina sa manung sa ma ning thung mangam draga su anang honorable ex cm hai do yam positive oiba the leader amagi voice nena Amarom dangasi singmi gilu sing unabadu da Longmai None District Coordination Welfare Committee na None District ta mapung phaba infrastructure sangut pinaba Chief Minister da wakat ke committee gi chairman Kenan Kamaina None gi sakhang pai pungjang da lam ekar kuntra sawa mapamama masak khangdok tuna thamle masida DC complex thambina bataksan ke we kharaga awal apa infrastructure adige puding mak ya awal pasi district we jaraga public grievances me am laibani namasi athu matamda temporary or permanent oiba court mayam se kitang thuna whatever si minister gi pugning se pratangchin bi re haraga bayangsin bina ba haina haijaba laksabani we honorable si minister na so Boy committee, Amazon Noneg village authority, party leader Mamang Doda, Manasu, Yarimakai, Tujana, Young Sinjarani, having it has a baby. Rajkumari Sanatumbi Devi Award listing ni taratret amasung Governors Award listing ni taratret khosinabi thorom ngasi asa zina complex ki auditorium da pangtokre thoromadu da Education Minister TS Radisam MLA Sapam Ranjan yauna myukyana surgaki RK Sanatumbi ki mahiroi Kulsums Alisa Khanda Governor Award listing ni taratret PK RK Sanatumbi Devi Award listing ni taratret pangkraba sing adudi 100 class 10 की परीक्षा दा फर्स्ट पोजीशन ताकिबा निर्मलावास स्कूल की महिरोय प्रियंका मोरंगथम जोनासन हायर सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर सुंखाम इंदिरा देवी ट्रैफिक पुलिस की ASI एन निंगलुमला
आर्म रेसलिंग की सानोरे सुंखाम पार्वती देवी फेंसिंग की सानोरे खुशबुरानी लाइश्रम साइक्लिंग दा इरोम मतौलेबी माउंटेनिंग दा सुशीला निंगोंबम अमदी ताइकुंडो की ओइनाम खुमले में सनुने तरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राजेशम हाइकिबदा लाइरिक हैरगा सरकार की थबक तौगदबनी हाइबा वाखलोल मतंग सानद्रे अंगांग सिंगबो अफबा अमदी फतबा खंदोकपा ngmanba human value खंगनबग लोइनना अफबा करेक्टर लेहंदुना खुनायमा सागतपदा मपुंग फाना थौदांग लोब ngamba मिय अममम ओहेननबा होनबा मथौ तारे हाइके आइना थेनजरपसे यामना लाइरिक तबिसे employment ka link tawbagi adom do ina upa yes there is adus oibe but not only that ade education is adurgi yam ka hena sapham thokra akoi sidagi thokiba not only sidai thokona ta larik tamiba akoi mayam se sizo we have to be able to provide solutions to the problems human problems social problems adugi sen sagadabane adan we have to be a caregiver we have to be a source of joy adun natraga larik fazana hainawa थबक अफबा चौब थबा फंगब मतुंगदा आई फैमिली एडवांटेज दगी आई स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग आई अंडर माय कमांड आई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस लेबा आई लेबा कोचिंग दो आइना ऑफिसर अमोइना मिनिस्टर अमोइना ओजा अमोइना सोशल वर्कर अमोइना आई खते खले एक्सप्लॉइट तो हाउरागदी देन अकोइना पीग्रबा एजुकेशन दो दैट वाज नॉट right kind of education we have imparted oja sing so akoi school na topper ta adri yadri hai na tawrak tre hai na admai to de ang si school la ko kirakwa yum chango kirakwa ri aran malam sakhi su yaw to na te aduna ai oja sing advice to zabadate parents no advice to zabadate all teachers are parents some of the parents are teachers aduna oja khudima parent during one time we were all students आरके सनातोमी देवी विद्यालय जिरीबाम की फाउंडेशन डे की थोरम स्कूल की ऑडिटोरियम में पांगथोकरे थोरमदुदा जेडईओ जिरीबाम रॉबर्ट थॉमस विद्यालय की प्रिंसिपल एस मनीटोन जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल एस रंजित कुमार पीजीसीआई सबस्टेशन जिरीबाम की मैनेजर एएम चौधरी सुसुरगाखी सही गवर्नर अवार्ड अमसुंग सनातोमी अवार्ड महिरुई सिंह पीदुना पुनिंग थोगतखी लिसिंग तरहमदुगी सेप्टेंबर थागी तांग तरामाथोइदा मतमदुगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदी मोइरांग केंद्रगी एमएलए पृथ्वीराज यावना अतई एमएलए सिंगना सरुक यादुना उरेप उयुंग तमलमलबा मतुंगदा लिसिंग तरामरिगी मे थादगी मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी एमडीएस की मखादा लुपा करोड़ मापल लाख नेफुरोम संगना फुबालादा साबा हरोमलबा बिष्णुपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ngasi phawba loisin ngamdan leiri ISTV news na mafamadu da hakthengna setuna yengsilubada saba loisin dan leiriba sport complex asigi manungda mioi kharana sanai yunei dun lerim thenglaki lamdam asigi sanabu pamjaba mioi kyagi laisang amni khankiba district sport complex ase lamdam adongi praja miyamna manipur sarkar da lam ekar tararom lemna piduna saba hon kibani haina lamdam adongi mioi singna phongdonar ke lisingani tara manga ge september 3 gi sport complex ase saba gi thabak lepkhre अनेम मफम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स असी साखिबना हंदकी सिंग इसाउ अदुदा थुंखिबा इसिंग हौजिक फावबा हंथदबा मफम यावरी साबा लोइसिंदना मतम सांगना लेरकपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स असिदा यावरिबा सानोर सिंगी हॉस्टल फिबम सोक्सिले लमदम असिगी नहारोल कयाबु निसागी इपाक्तगी सिंगतुना साना खोनाबगी माइकेइदा पुरकनबा सेंगोटकिबा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स असे ngasidi nisa सफम ओंथोक्तुना लेरे अनोबा सरकार असिना मियंग संगदुना थुबु मतमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स असे साबा लोइसिंदुना सानोर सिंगना पामजरिबा दु थुंगन बिनबा लमदम अदोंगी मियामना थमलके मियाम अमदी गवर्नमेंट अनिगी मरकता ट्रांसपेरेंसी अमदी ई गवर्नेंस लाइनबगी दमकता सोशल वेलफेयर अमसुंग कोऑपरेशन मिनिस्टर नेप्सा किबगेन के ऑफिशियल ओइबा मोबाइल एप्लीकेशन मा ngarang numitang होटल इंफाल दा लॉन्च तौखरे नेप्सा किबगेन मोबाइल एप्लीकेशन हाइन मिंगथोनबा मोबाइल एप्लीकेशन असी थांगजिंग टेक्नोलॉजी का खुसमदन पुथोकपनी तरमदुदा सोशल वेलफेयर अमदी कोऑपरेशन के मिनिस्टर नेप्सा किबगेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेशन वाईफाई सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर जसिंथा लाजारस रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के एच रूपचंद्र यावना सोशल वेलफेयर के ऑफिशियल सिंह सुरगाखी तरमदुदा नेप्सा किबगेन हाइकिबदा मोबाइल एप्लीकेशन असिदगी मिनिस्टर का डायरेक्ट ओइना पाउ फाउदो फाउजिन तोबग लोइना मियामगी अपाम कयासु कानब फंगलगनि हाइखी माना मखा ताकिबदा सोशल वेलफेयर अमदी कोऑपरेशन की डिपार्टमेंट असिदा अंगम मटिंग पांगबियु अमदी मियामगी दमक्तसु अंगम थाकता थमोइ सेंगना थबक तौगनि हाइखी sincere commitment and timely hard work, we will leave no effort in implementing all important schemes
of the government for the benefit of the people of our state, so that we make visible impact in our society. I am very confident that with our efficient performance, we can win the trust and confidence of all, and that we can prove to our people that ours is a government that is totally commitment to the people's welfare. Myanmar democracy lakpagaluna lising ni taranithoi gi matungda press ki ning tamba phangki haina Yanggol journalism school gi advisory board ki member Ongtun Upuna phongdrole Myanmar da lerba act is committee gi Manipur gi convener RK Sivasendrana lusingba mute kangbu amaga unabada wafamasi mahakna phongdroke bani press ki ning tamba phanglabasu private media house ning thina salaiba ngamdabana media house taramari rom lerambadu hauzik masing yamna hantare Masigi Maruiba Maramdi Selgi Awab Labinani, Hauzik Pawda, Myanmar journalism gi school Ohum Sure, Lunana, journalist singi Luf Ohum Leduna, Pami Singi, Tabak Torum Kayada, Sober Taudanka Lori, journalism schools Asigi Mahiri Singi, experience training Gidamakta, Indiana Traga, Sainada, Sananaba Handak Sahi Torang Tori, Say Asimaki Oina, India Awang Post Sing the Sakani, Leva Anis Retoliba Kangluki. Issue sing warusin purana bahona bada media na lorba thodang amadi democracy setpa leba amagi paumi singi awa nungai amadi haki matangda Myanmar gi paumi singna khangjin mathau tai haike Manipur gi mute kangbu gi maikai degi visa gi problem leitena sel isang sangdana lakpa yana na November thada pangthok kadurba sangai festival da mairoi sing tharak na wafam thamagal loinana leba ani gi paumi singi mari hena fagal hana wafam sing khanaki hari Chief Minister ki Relief Fund ngasi sutongan tuan belup sing na mating pangkre National Health Mission gi Dr. Singna lupa lak ama lising ama subna ama mating pangkre All Jibams Manipuri Associations Aizol na sulupa lising tara mating pangki isang na awaw tarba singi damakta miyam na mating pangbirak pagi damakta Chief Minister na organization singbu tagat pa fongloke Manipur gi Mahi Kanglol hena phaba thakta pukana naba Mahiroi Love Desamna All Naga Students Association Manipur ga khusam naduna Sandal district ta tizin kibada awara pamadi asoiba kaya tengnare haina pawgi mifam pangthokre Sagolbal Moranglerta leba Desam gi office ta pangthokiba pawgi mifam adu da Desam gi president M Angambana asoiba aranwa sing adu thidok loba matung da government report ama thargani athuba matamda semdok tuna hena phaba Mahi Kanglol purakna ba hona bada mari leina sing na mieng sanganingi haike Isigo iba tongan ba building ki awat pa ko gi physical infrastructure ki awat pa maya mama hai ba ko gi college se lewi hai ba college ki oina ko gi desama ma assembly site ki set government da appeal tong jeni masi ko gi apun ba assam ki college maya mama ma roi ne edit ki college singsu apun ba assam provincialization ek ki makada edit college ne tongan ba assistant khara tongan ba policy ma sembirakanda piba sumai nei khoi gi edit college sing music lai riba singa sigi manung jana semko haira khangna ba khwai de gi li ra edit college su state government ni mai kai de gi kari ma khongthang kara ko lokal ni gi apa ma do ni mai roi lupani sai de gi state government ni kum jin jari Ansam ki Executive Secretary TC Thosona Sandal District Tizin Balorba Maramna Hayang de Senapati District leba Mahiloi Sing Tizilagani government ki policy semdok tuna awara passing mention mas sungani adet school singi damakta anova policy semduna school sing asida thangnari ba khudong sada basing menkal haningi haike school fajana card lay adu mina atop singa lak to enjoy do di mokhoi na sing dra enjoy do bugi adu magi yamna uja singi mokhoi gi geno grievances si yam chauna lay aduna si in the interest of students, in the interest of public, I did ki si another policy ama. Sample yung tanda tayo mayam I did lady ba mayam sida state government na kaya ba policy ama si sentok piye heda si uplift to di yam phagni. Nasinung tilpung mani minute kuntrarom taba matamda kumal lampaki diving pool da taba digi miyo ema lekhidre tawdok thopon ngi phangba pawgi matungina lekhidra miyo edudi kakhulong dagi apungamai gangmai sehi tarataret apokpa pokin gai gangmai ni hari lekhidra ba apungamai gangmai na mamana ba khar kalwena na kumal lampak ta basketball sanarorga mapamaduda iroiba lakpada tawdodo thokibani mapamaduda Manipur Fire Service amadi Manipur Police ki kangbu amana khonaduna siba haksang do lokhat khre
Imphal Nupilal Complex the Sathariba 5 days workshop cum exhibitions of pottery craft Tuan ba Sapu Saba stall Kungamanga Romna Saruyari Tongzau pottery Andro Numbina Singba Kagi Tuan ba Safu Kana exhibitions Astemyang Putning Singsile. Director of Handlooms and Textile Government of Manipur sponsor Toduna Manipur Handlooms and Handicraft Development Corporation Pauna Bazar Imphal West na organized Toduna Pangtolibo workshop exhibition da Sarugakiba Nungbi Androgi Music Wafam Kya Tamaki. Share product share loinamak sabaye noina kaino any customer na dum order lagte any utensil kaino cup tray kaino plate aduga kya to any atum sabaye anna thainagi ahun singi hakakte yahuna sum sanarame. Inspector Handicraft W Zadumanina Manipur government na Sapu Saba Kangbu bu yokat nanaba Tuan ba sentang kya piri maduki sumatakta Government of India na su sentang kya piri Hadak numit mga nigi oiba workshop cum exhibition na sige matang da thamlok pa wafam. Ayam mana ko India di to tre phore lom de leidai ne yam pam ba pot amoi khalak tana ba ai khoi ju han khangam de audi ai khoi ba thong ge yenge adu ba siang testi oi ba duga ayam hygienic oi ba adu pot amoi rak ba sine saphu si mayam na di khang raga ba koina yam na dargar lei ba pot ama sumoi khalak ba haib di hana koina sai sing thong ba kak ta oiram ba degi hojiti decorative item yauk selak ba sima adagi amu kamai to ge bu koina national level da ba koi gi basi national award phangba mi mayam mai lechalak ba adugi jo koina khara ate anoba kangbu da ba he na interest longna ba madui pa Lakadaruba Panchayat Mikhalga Mari Lenina Imphal West Police na Lokurpat Section Thorangi Manungsana Kaibi Kumunada Thibomgi Tabak Satabada UNLF ke Kadarama Fare Hare Police Taki Fangba Pauda Fagalaba Mioya Sigi Maming Sapam Santi Kumar Mite Sayini Pumari Apopole Hidraba Mani Kaibi Kumuda Maning Lekai Dagni Hare Housing Makataba Pau Camera Blackton at the Brematang Lomunise. Datsun gi no launch toraba yamna powerful oilaba gari ready go 1 liter island nisanda fangbiragani nasima klakpiduna test drive tawbiraga gari asi comfort and convenience features in khangbiu booking gi damak link sinbirau island nissan near standard robert higher secondary school kanchipur akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tawbirau nasidi swara hajinge ture kuri no tu tije मुझे कल योग जाओ सीधी योची नहीं है मत्स्यगी योची दी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी बहुत यंगन सिंबे यादंदे Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab lei jare operation togdana heart ke ahoba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital la mai park satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi gi chief cardiologist Dr L Shyam Kishore gatanabiu ningam hogdana ba hana booking tawbiu Break matungna taramnok sari makata pausing Northeast State singi yellow missing kanjanaba India gi Constitution Article 3 semdo pagi maruibe lei haina Senior Advocate Khaide Manina phangdokre Guwahati gi Chairman Shankardev International Auditorium da pangthokiba Northeast Indigenous Peoples Conference tha sigi taru amsung tareta saru yarubaga mari lenana Khaide Mani gi yumda pangthopa paugi mifam amada Khaide Manina haikibada Northeast State ki delegate sohum hena saru yakiba conference aduda maki maikai digi hauzik yellow mi kanabage khongjang lakliba se India government na yamna maru oina loduna India ki constitution na indigenous people ki wahan thogam sung framework hena mai senganba loinana article 3 yellow mi singi hak amasung territory kanjanab gi yofam thoi loinana afpa lising samapal yangkai gi nipal lokthokpa highway se central government ki wajirabasu disrupt area status makata na lehendabadi state sarkar gi angamba ngambana Northeast State ki sarkar singna aspa lokthon ge harabadi disturb area status makata na sangta handana ba phom phong lokhe 100,000 Northeast le che including mete mase moi masagi oiba distinct way of life living rajniti ki oiba samajik ki oiba sel thung ki oiba amchu yamera koiba culture ki oiba sileje. It is therefore high time that
the government of India recognizes and enforces, protect their rights by making appropriate legislation, preferably including the definition of the word indigenous people. Mayorol de Laba Kurai Ohong Pungi Matang the quarter labor case as Atuba Matamda Lucian View Hibawahanda, Nasi Tangway Banda, Labor Ima Kunton Bisangelda, Maisoning Sing Love Kuraina, Larema Santa Luca Kusum National Conference Pangtokre, Conference Asikari Damata Pangtopono Habi Matanga, Maisoning Sing Love Secretary, and Tem Irabit Mitain of Home Gafongdoke. Java Matamzana Togdava Hibasi case Dubu Piriva, Ukiljunduki, Makayam Napoli. Aduna Akona hygienic in a case as it to dispose Taunanaba, assume when a Haribo welcome to me, a dego mena Haribo welcome to me, Hibanisiki Manunda, Asumarando, Atubatam, the Prazamian, the view, hide and Masigi awareness, they will kill Kesibu Piviriba, kill Singira, Masigi, Lupasina, the Gap, Luina, and the Salivas in a Miam, the Masigi Pop, Miam, the Kangan. Lomi Singh Punsin Aduna Lamdam Masida Putoliba Tongan Tonganba, Po Makal Singh Mutkidanaba, Poto Hangatanaba Madi, Lofong Kananaba, Honahudrabadi, Lamdamasig Miam Nasava Fangdabugi Awabaka Mayok Norpo Yahena, Agriculture Department Director PS Rajendrana, Umat Health Bazar Community Holder Pangtopa Cropping System Based Trainings Program from the High Grade. National Food Security Mission's Rights 2017-18 Makada Cluster Demonstrations Online Transplantings Oina Impal West Tawal Amadi Kaksing Mafam Kada Paikat Libat Tabaksing Additional Chief Secretary Agriculture Dr. Swaf Actor Amasui Agriculture Department Director PS Rajendrana Lusing Team Amana Koine Setuna Yang Silva Matung da Pangtokiba Training Program Aduda Dr. Swaf Actor na Department of Paikat Libat Tabak Torom Sing the Lomi Sing na Tawai Haksang Yauduna, Potok Marankaina, Potok Nabahonaminasi Haiki, Director Rajendra Makata Kibada, Lofom Sing Kananaba, Sarkana Pakaliba, Tabak Asida, Lomi Singnasu Tawayak Sang, Yauna Honabatangai for the Haiki. I don't remember what I let him mangrani. Let Umhula Roy to Mamma Toposi Pato, already Chato was a Hundarakani at the world. Kariata, when a posing with Miam view, Mamma Pama warming to them, Hani, Haman Sunning, Baman Sunning the man said. But she put her policy program for Semo, the Equigi, Iram River, Paul Macalsing, Aduga, Chaba, Conare, put Weva Pangi posing said. But she couldn't open hold the Equi, but I'm bringing the Savage Panther Equi. Lamdis population and missing some Kundasangly Moon Manushin Pauto Project, Massi, Tinguzunga Moy. Aduga being inside taking with the young Kanapani, or never see Minister Natorokan Equi, Manipur, Pedilan and Davis, and Egamachalai, and Equi, Niam Tabidam Mani. The home can get up near him, a quick and tow river. Massia look of him, Mother Mayok, how did how Massicrai over my pocket, which some game, how many toes. Tamelong does Sakiba Hing Nong Ida can mong the Nong Suba the gate, Tamelong Ward number 4 gate, Manung Senba IT Road Gate, Zelands Park Mayada, landslide top of the gate, Lambisa Toxa Sinjadre, landslides at the number of Moduna, Nam Risings Kamai Kobamu, Magium Amata Twankre. Say couldn't you pong liba calendar sing the Kenaba Lehendanaba Kanglipa calendar board ki Mangzonona data sing Hayang the Low Robanaba, Borisina Kangle, Lampeda Leba, a comlop Kanglipaki office the Pangtopa Paugimi from Amada board ki president, Aham's visit Sirona, calendar pong liba sing na Manamana Apamom Onga, Tobana, Manadabaka Toe, Masi Leitanaba say couldn't you board na calendar pong liba sing na Mangzonona, data board to registration number low view, low W phone Yaroi, Miamnasu registration number Yald calendar. Season of begin hike. Data Simatunina, Manipuri, Oibama, Koina, Sendok Saraga, Pongjabania, Adna, Sigi, Manipuri, Kudimana, Loina, Pongita, Samana, Tavani, Kenaba, the Drama Yoba, Torom Singa, Kenaba Lady Singer. World Diabetes Foundation की सेंधंग मखादा Community Development Organizations अमदे गांधी Memorial Club फुबालाना सिंधुना Diabetes Screening Camp अमा लोकताक मरु Community Hall फुबालादा पांगथोक्रे पुन्न मियोय सनीरोम Diabetes लाइना लेब्रा हनी गेंके Community Development Organization के Secretary अथोपम बोलाइना Diabetes na naba miyoy si sahi gi left na hengal le lesingani kun form gi manung de India si malem gi oina laina si naba ani sibol leba oirgani haina fanri masidi kalawna ba pandam da awareness yauna kem si pangthokpani kem si miyoy yankhai gi mathakta diabetes len thengnare makoi singa si district hospital Bisnupur madi Rims refer to khre haiki Bisnupur district ta diabetes si mut
मुथतनबगी अखोगी अदुम खोंजंग मने असुम खोंजंग सिग मरि लेना ngasiga अखोगी लेबा सुकुंबा स्क्रीनिंग डायबिटीज स्क्रीनिंग केम से अखोगी फुलादा अखोई पंगथुक सबनी अदुगा मसी अहानबा अखोगी हौरकपगी खोंथांग अमनी मसी अखोगी होल लेरिबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लेरिबा खुन खुदिंग मक्ता चत्तुना अखोई चाही अहुम चंगना हाइबा डायबिटीज स्क्रीनिंग केम से अखोई पंगथुक सगनी मदी डायबिटीज पु मणिपुर मदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तगी मुथना होनबा सी असिदा मयाम पुनमंगना प्रजा पुनमंगना सरुक याबिउ हाइबा अपील से इन TSI All Cares City Dental Clinic की ब्रांच sama kaksing da hangdokre tormaduda MLA Y Surchandra retired IPS Mayanglambam Susil Kumar Manipur University of Culture की registrar L Jaisandra Susurgaki Rotary Club of Impal na Nepum Dorak Suba Rotary Sport Painting Competition ama Rotary Vavans Manipur की द पांगथोक्रे क्लास 1 दगी 10 फावदा लेबा महिरोई सिंगे कालोप अहुम खाइदोक्तन पांगथोकेबा सांगदमनबा अदुदा महिरोई सहम तरा निपाल न सरउयाकी सांगदमनबा अदुदा क्लास 1 दगी 3 फावगी कांगलोपता सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल गी मलेमगानबी निंगथौजम अहानबा क्लास 4 दगी 6 फावगी कांगलोपता पिटमपरा इंग्लिश स्कूल गी मार्टिन टोंगब्रम न अहानबा अमसुंग क्लास 7 दगी 10 फावगी कांगलोपता डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल लेफ्राकपम रोहितना अहानबा ताख्रे मना मतुम यंथोपगी थौरम थासी तांग कुनगा तरुता रोटरी भवन मंत्रिबुगी द पांगथोकने हारी मोरे ट्रेड सेंटर की रूम नंबर निपाल द म्योय अमा ngasi थौरी यानदुना सिरमले मोरे पुलिस तगी फंगबा पाउदा लेखिद्रब म्योय असगी ममिंग मोरांगथेम सनाजाबो मैतै sei कुंट्रागनि थोय अपोपो लेखिद्रब इबोहल मोरांग लंखाय खोरु लेखाय दगिनी माकी इमुंग मनुंग मोरेगी मैजिस्ट्रेट Forensic expert yauna more police na ngasi nungtil ka dugi thong thugai duna asiba haksang post mortem gidamukta lokhatkre Manipur Sarkar na Dan harness ki thabak hapada mioi kharana regular tahan khraga kharana thabak haptaba thong asi yaning de haina All Manipur PSED Workers and Employees Association ki President S Samuong ngasi Manipur Press Club ta pangthoba pawmi sing unabda phongdokre mana makha ta na haikibada PSE department ki award pa employees kaya leiriba sig matang da association na tan kiba demand sing athuba matamda pithopiu haike under the Dan harness scheme haina haidragasu moi workers order gi adudadi goi contract basis de ero under the Dan harness scheme aga order thoksangani ero to regular tabadi sarkar gi rule ne yabanina asumaina tawe adana asingma yamne irregularity oiba se Dan harness scheme gi claim tawriba mi mayam gi marakta tawbadu madu tawbinu adana thuba matam gi manungda Dan harness scheme gi makata thabak se apiro aduga loinana order number 95 ta कोई मी दुना सीखरबा मतुंग नत्रगा टर्मिनेशन सुपरनेशन तौबा मतमदा मागी पोस्ट अदो एबोलाइज तौनी हाइबदुगा दाइना हानेस स्कीम गा करिंग मखल अमते मरी लेने देसिनी कोइना अपील तौजरी नोंगसुप हाराम खोरजे लोफ यूरेम बमना सेंदुना नोहा खोलगे कुनगतरे सुबा सहीगी महारक सुबा लारिक फॉर्मगे थोरममा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे थोरमदुदा एमयूगे रिटायर्ड प्रोफेसर आईएस कांगजम एमयूगे प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा देवी नोहा खोलगे प्रेसिडेंट डॉक्टर शशि कुमार मथंग सिन प्रेसिडेंट सिंह ओइके थरंगा मरी लेना मेबा कोलमना इबा लाइरे खोरांग लखलबदा हाइबा लारिक अमा फोंखे लेखिद्रबा डॉक्टर एस अतुल चंद्रना मणिपुर लाइब्रेरी लिंखटपदा लोरम थौदांग निंगसिंगदुना माकी इमु मनुंग अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी न सिंदुना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हॉल दा नोमगोबा अवेयरनेस थरम पांगथोखरे थरमदुदा रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्याम एमयूगी VC प्रोफेसर Adya Prasad Pandey Manipur University of Culture की librarians TS Khomdon Manipur University की library in charge TS Madhuri Su Sarugaki Minister Karam Syamna paisa phaiba kaktana laiba ama sakhotpa kौde loksingi pukai marang karu matamda sakhotpa ngamgani haike kari dawr sakhotka ta keja kui punamukse kok sunjannaba tarkabe satra ki leaders voice or voluntary organization ki voice any the organization like the civil organization or not like what na akoi ni se like what si da mutane adu like what si akoi khuding ma like what no si like what dum khali me are adu like what si meaning halaga chat society ma kui adu human civilization jahan bor se human civilization porona bahona ba kan le akoi khuding ma guide chau no le adu na aduri human civilization lo porona bahona ba kan di
मुझे आई ना केमिस्ट्री तमे हिस्ट्री तमे ना तो पॉलिटिकल साइंस तमे अदुन यार बीए में पूछे यार तोान तामा मा कोई नहीं ना संगी मतलब तो दी अपनी सोसाइटी से चौकट समाज में और करे इम्फाल बु स्मार्ट सिटी में ओरनबगी पांडमदा यस स्कूल की एमएलए थोसोम सेट्रपति की मियंग मखादा वार्ड नंबर 39 की कोऑपरेटर इनुंगानबिना लुसिंगदुना मिशन क्लीन्स 1818 ब्रह्मपुर अरिबम लेकाय लाइसम लेरक्ता हौदोखरे वार्ड डेवलपमेंट कमिटीना सिंदुना हौदोकिबा मिशन से वार्ड नंबर 39 बु लिसिंगनी 39 फाबु मनुंगदा लुनानबा मॉडल वार्ड अमा ओइनेनबा संगसिनबनी एमएलए की मियंग मखादा वार्ड नंबर 13 13 अमसुंग कुंदसु मखाताना संगसिनगनी हाइखे हौजि मखाताना अमुखाना अतेन प्रोग्राम मतंग लोमेनसे Aqua Happy. Drink pure, live healthy, we care. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakchang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 3 4 5 6 7 8 9 10. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Amukana Taramoksari Makata Pauxing, BJP na lusing ba government na sinanlingliba anti-corruption cell na Manipuri ki senja thumja muthatpangamloi haina Nambol Kendra MLA and Lokena Fongdokre. Nambol da leiba Writers Club Manipur ki kun gahumdoi suba mapo kunun thorom Royal Academy of Law oinam da pangthokiba thorom da wafam sima na fongdokibani ngasi ki thorom da ZEO oramba NG naba Writers Club Manipur ki President Dr. A. Santibalasu Saruyaki sei esigi namarakpam Chandrasur Ningsing Saitemana Sanatombi Ningombamna Iba Wari Ladik Ukugi Yumna Ngahuri da Piduna Ikakuno Utki Lunana Tongan Tonba Ladik Omju Fonki MLA N Lokena Makatana Senja Tumjadi MLA Minister Amadi Officer Singna Mutat Pangamloy Miamna Mutat Kadabani Aiba Ibi Singna Su Matokaramna Senja Tumja Mutat Pangamgani Miam Makoina Su Senja Tumja Mutat Kadabani Hain Ibugi Matotari Haiki corruption like a Pututi, Rai, Torishna, Kat, officials, Mutat Namoy. Other corruption of Pushakara, Mutat the Hada, Prasai, Ganta, Matundo, Matu corruption, Masana, Matunda Church together. Adu, Matunda Church together, had to do in the Layumani Yago. Adu Makaya, Mashika, Aiba, Ibimaya, Chilzi, Matu Paling Nina, either Putopi, Aimatu Matara. Larik Haibata Natana like Su Kangbasu Darkar Oi Hana Deputy Chief Minister Y. Joy Kumana Fondokre, Wafama seeing a United Clubs and Library Clubs na Sinduna, Uripo, Quairak Selung Baler the Pangtokiba, Board Amity Council Loba listening Tarataruk Taratareta, Makok Matang Taraba Mahiri Singda, and Anisuba Meritorious Award Yentokiwiki Toronda Fondokivini, Nasi Toromaduda IFCD Chief Engineer G. Rovindro Sarma, Veterinary and Animal Husbandry Hanigi Joint Director K. Gopal Amadi, Ukalgi President A. Nukundona Singbasu Saruyaki, Tarongi Sibias Oina Saruyaki Deputy Chief Minister Y. Joy Kumana Makatana Fondokivida, Mayru Amoina, Larika Haibata Natana, Laisu, Kangbusu Darkar Oi, Mayru Singna, Hena Mai Papa Mui Amom Oina Bahonabada, Kudaki Oiba Wakalo Sing. Kangba Gambagi Pangal Legabani, Mark Yamna Fangana, Larry Habakak Nate, Highness of Fondoke. Introspection, decide on the controversy. I give up and we don't have syndrome. Super civil tendency, Kawasi, Makata, Kari Tokre, Kari Wiki, I will see Matanasu, and I have conservative. And what will be on the same Maduri told you about Mayam Siga, Kara, Maraka, Nito, neighbor, Masinga, and Rio Man, already coming with Sing, and Yamma, and the team. Otherly, according to Masi, Kanga, Masi,
class 10 khande 12 khande sile smile no ma pange ya pange kone haga maduna doye doye New market ki mamang na saliba lambi asi mari lenaba authority amadi state government na miyang sangbiu haina ngasi new market ta popam pambi imai bel singna wakat mifam setakre wakat mifam adu saru yakibi ima amana manipur da thokiba jwar habagi thodok ta khwarman ima ketel gi phibam khara sokibadage ima sing phamna ba haiduna johnstone school amadi bt road ani gi marakta new market sakhe adubo haujiti lambi asi suki matik phibam phatre lambi asi gi haurak pawfulna sor honba waba mit naba amadi anaba ka mayo nare maramasina marilena authority amadi state government amyang sangbiu masida tabi drabadi hena kan ma khongjang kya sangsalagni haike Once minister na miyang sangbiraga athuba matumda ima iben mayam gi akhoi upul horiba jaga se angtang ko anbiu adon ibungong gi akhoi kano kathin phami ba ima iben mayam gi mahun sinjaraga akhoi wang minister gi pungning chingchinjai Rims Imakaitel Sangwat Sagat Love Imakaitel Sinfam Amadi Saktum Kanba Love na Temang Duna Medical and Health Representatives Associations of Manipur na Sinduna Free Health Camp amangase New Market Pangtokre Association gi Advisor Laurembam Rajesh na Kaitel asida phamliba mioi kya si nomugi sara tanduna hingna balambi thiriba ngakto oibena hospital da satuna masalayang zabgi tanja fangjade maramasina matam gi laina kaya dagi ngakthokna ba ngasigi Free Health Camp asi pangthokpani haiki Tarongi saro moina hidak lang thak kya su lemna yan thokhe Coach के दमकता कोई न सही की दी यार गदी इमाइबल सिंह की कोई की हेल्थ कैंप सी नत्रगर अतोपा के नेशनल कैलामिटीज मतमदा कोई की मेडिकल सर्वेलेंस एसोसिएशन मणिपुर ना कोई की जुगुंबा हेल्थ कैंप गुंबा अदगी सैंपल गुंबा कोई की मरक मतेंग पांगबा दरकार ओइब्रगा सो कोई ना टाइम मतम दुगु ना आयाबा थेंगनजरगदी कोई न मदु सो कोई मतेंग चांग पांगजनबा कोई सेम साजरी अदुबो सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमदी कोई की अतोपा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना कोई की मॉनेटरी बेनिफिट गुंबा सुंबदी कोई दा यारिंगेदी कोई की District Legal Services Authority ki miyang makada Royals Academy of Law oinam na sinduna Lemram Government High School da legal awareness tharom pangthokre tharmadu da District Session Judge Bisnupur CS Brajasan Lemrams Yaifalu ke President N Biramani Lemram Mera Paibi ki Secretary L Sanahan Bisu Sarwaki Resource Person okiba Royals Academy of Law ke Principal I Jugesorna Khungangi manung hanjin bada leiba miyamna ain gilamda ningthina Khangna duna kota case thaba ngamdabda masagi hak tanba ngamjadaba sing lemna ain amadi selgi mateng pinana panamda thoromase pangthopani haike amasung pisagi mateng pinana bagi adugumba miyam sinthongna khangnana bagi damakta ekoina asugumba awareness program masi ekoi pangthop National People's Party Thobal District Unit Hanan Committee Semkre Ningombam Mangangbo Committee Asigi President MD Ibo Sanabo Vice President Nur Kamalbo General Secretary Oina Khankre Unit asi Hangnan Nabgi Ayaba Pibinaba State President da Pislagani Haiki Lamdam Sigi Naha Singda Awareness Hangat Hananaba CRPF ki Humpumapal Suba Battaliona Employment Cell Ama Mantripugida Hangdokre Tharmaduda DIG Infal Branch Brigadiers SK Sharma Humpumapal Suba Battalion ke Commandant Dharam Prakash 2IC ke Nogen AC Ram Niwas Surwaki Tongan Baprop ki Nupa Masa Nupi Masa Sam Rongalurina Interaction Program Supang Thoki Selasina Public Amasung Private Sector Singda Fangada Tongan Ba Nahas Singda Kangan Naba Khonagani Hari Hozik Makata Nangasegi Tabik Paulo Bise Lema Konda Leba Army Camp ta October ki tang ahum dagi tang tara phawa tongan ba pham sing lo no gi damata recruitment rally ma pangtho kadoi masagi sai kulum doi phaw gi manung da leba mioi singna September tang tara Nepal phaw gi manung da darkas thar pa yagne hari tabki paw sigi akupa marol babu parta leba job center dagi khangba yagne hozik makha da paw muk lomina se Tara High Council's Mohammedan Social Youth Club na sinduna ahumlak suba manamatum yan topagi thorom pangthokre thormaduda MLA Soibam Subhasandra Dr. Nasir Ahmad Abdul Ghaffar Susarwaki handaki NEET 2017 da state ki rank ta mai palak laba Abdul Latif class 10 amadi 12 pass torok laba Mahiru Singh manapidun puning thawat ke
Thongju Kendra gi 5/4 Development Committee na Department of Transfusions Medicine Rems ka khusam naduna voluntary blood donation camp amaga loinana health camp ama ningom thong sorom lera ki YWC community hall pangthokre miyoi kyana idan tawga loinana ana layang nabalak nakhi Huran kiba A-Star Karma Single Police na Fak Pangamle, Todos Kamarina, Tongam Sure say Kungamanga, Apokpa, Sanazauba, Tawal Kekwan Digi Museum of Hari. Hauzik Sport Kipau, Makatana Luminesi. Ngasi sanawi pauda October ani dagi mapal fawa Mongolia da pangthokaduriba mapal suba World Body Building Championship da saru yana ba khalaklaba yankai matoi suba Asian Body Building Championship da gold medal phanglakraba Laitonjam Risikantana saru yabada sangda senpam sing Prosperous Manipurna puthok pada mating panglagni hana laukthokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pongmi sing unabada Prosperous Manipur General Secretary Bon Biharina wakhal manaba member ne fuleba luf asina angamba senfam khaigat naduna puthokani masida lamdam masida leiriba lanai luf amadi corporate housing na mating pangbiu miam nasu sanroi asina mai paknanaba thongnibiu amaromda Chief Minister nasu mating pigani haina thajapirk le haiki public ta aduga akogi tongan organization sing natraga corporate sing dagi mateng khara tawbiraga akoi resikanta se Mongolia da tharaga leibak ke so mixet puraknaba adumain tawminasi Prosperous Manipur ki thopuba kaya amadi kanglepa body building gi course ke zo yong pangthokiba pongmi sing unabaduda resikantana haikibada handaki damaktadi mateng pangbiba Prosperous Manipur asi mak ki mafam didi sorgumani Manipur amadi India gi damakta mingset purpa ngamba oizagi haike ngasi Mr. World Mongolia da pangthoku jida saru yama phangbidongta ai bhaninga litene thagachari ai lebak miyam da ai Manipur ki represent India Manipur amadi India ki represent or sapusida miyamna ibu nungsibizuna mangon pina biu hana ai gidegi risga hajari Amoromda Mongolia da pangthokadaba taruk suba Asia Aerobics Gymnastics Championship ta India ge mohut singedoriba Manipur dagi nupi sanori ani sel leitabadagi satpangamdawi phibamda leire haina Manipur Gymnast Parents Association ge Treasurer Rameshwarna Chief Minister da mating pangwina mataksinkhre Dr. Yogosisa Karimba process kan tawtan lay nengle padi ko si Mr. Nasim Doka si Mr. Risigi yang tuna dapat dabana kare Mongsang da leba Sun Club ki yang kahumdoi suba foundation dega mari lenana handak Manipur ge football sanaroi bembem da Bharat ki president na Arjun Award pirkpabu nungaiba phongdokpa oina Sun Club na Arjun Award oinam bembem opgi thormama Mongsang da leba Club ta pangthokre Toromaduda Parliamentary Secretary Health and Family Welfare S Subhasendra Sun Club ke President A.K. Sasikumar DIGP CRPF Imphal Range S.K. Sharma CRPF Commandant Binod Kumar FIFA ge Instructor A. Ekendra Singh Sarwaki Taronga Mari Lerina Arjun Award oinam bembem amadi handak SLC exam da kungomdu suba position da lakhiba Magilada asam kholoba piduna ikai khuno utki Arjun Award bembem na phongdo khibida makna football masana da pokning thogat pirpa singbu tobun khangbu utki Sun Club asi ngalingai matamda nupi football team semgatuna Manipur da yamna maming leiba club amu orami haujukti club asi nupi football team leitabana ano nupi football team ama semgat haningbagi apamba phongdo phogal loina maki maikai digi pangboy amamteng pangani Manipur da leiba tongan ba club sing na su nupi football team semgot haningbagi apamba su phongdokhe tre adugu leina bo hona bada ko sumating pangjage aduga tinbiri ba mayam puna man su Sun Club se amu hona nupi gi team se amu puthok si habasi ai haijeninge aduga tungda lakada player sing bu su sumaina engona pibiri ba encourage motivation si pbu haiba wa haisi haijergai matang stalo sanje Sangnareba boxer Arjun Award Laisam Devendra Opge Thormama Kurai Tangzam Lekai de Leba Atoba Community Hall Pangthokre General Club Kurai Sino Pangthokiba Thormadu da Hanig MLA Y Irabot General Club ki President
Sitesor amadi Maroiba Myoikiana Sarwaki, boxer Devendra Makatana Haikibada, Manipur Miamna Mahapu Nungsibiduna, Harautiana Opi Bagidamakta Olympic medal Lauduna Miam the Kulol Tamangam Zagi Haiki, why Irabotna Manipur Sport University Ama Hangadur Basina Anova Sanorika Putopa Ngangani Haiki. Jirbangi Kalimai Mandapta Sathariba Anisuba TA's Hera Singa Men's Veterans Kang Tournament Ki ngasi sanakiba matchta Mital Jiribamna Kasar Kang Association bu Pansil Taratarukara Nitu na Maitiba Pikre Hayang Dibong GPA amadi Dibong GPB sanagani. Guatida Mamang Sahida Pangtokiba Taranitoy South Asia Games ki Kho Masanada India ki team da Saruyaduna gold medal Lorokiba ke Dhananjoy India government na incentive award lupa lak ama listing yang kai pirakpagi manungda lupa listing yang kai Manipur Amateur Kho Association na mating pangkre serba masi Dhananjoy na contract suba juniors national Kho championship Manipur da mathang sahigi January da pangthok kadurba asig mating oina nabani. District Football Association Thawal Sinduna Sarangpad Maning Lekai da Sathariba Second Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba PAYC Pulendro UPC Wangjing Hodambo Gol Ahum Sinoda Toykre Anisuba match da FC Mela Grounds amadi PYC Sapam Gol amata sanadana draw satkre hayang ahanba match oina AFC atokfam amadi PADSW Langatel Anisuba match oina SSA Sangayongpams amasung PYC Pogdol sanagani. Bharat Chobiman Trust Patanjali Yoga Samiti ki miyang makada tha hum subna satharakpa yoga ki deputy teachers course ki loisinbagi thorom ama ngasi takel kolom lekai da leba community hall da pangthokre Mahila Patanjali Yoga Samiti Manipur na sinduna pangthokba thoromadu da takel jila parishad ki hanigi member NG Ongbi Bimola YPC Takyalgi President K Ranjit Raja Prabhari PYS Dr. Rajendra Singha Amadi Raja Prabhari MPYS and Nilimana Singba Myoikiana Sarwaki Taronga Mari Lena Tahum Supna Sathariba Deputy Teachers Course da Saryakiba Myoy Sing da Certificate Sing Yentokiba Lena Course Aduda Takpi Tambikiba Oza Sing da Asama Kudol Potpiduna Ikai Kumnaki Sahi sigi July ki tang tara manga tagi kun phawba Meghalaya ge Shillong da pangthokiba manga suba North East Zone Shooting Championship da manamathum phanglaba sanori sing harautanu opgi thoroma manga si Classic Grande da pangthokre thoromadu da Health and Family Welfare Minister L Jentikumar Youth Affairs and Sport ki Director N Pravin Amadi Manipur Rifles Association ki Executive Member M Raj Bihari Singba Myoy Singna sarwaki District Football Association Bisnupur Sinduna Mini Stadium da Sathariba Ani Suba M Balananda Memorial Second Division League asi sanakiba match da BFC Bisnupur na KYWA Kumanbu goal ani sumno da maikiba pikre amarom da associations asina sinduna Sathariba Mari Suba Pisak Memorial First Division Football League asi sanakiba match da Amopa team e Morangna UKCL Haikru Zambu Pansil Manga sumno da maikiba pikre Manipur Sports Climbing Association Sinduna September tang tara Nepal dagi kun phawba taramapal suba state levels sport climbing championship lising ani taraga taret minuthongda leiba Kangla Rock Wall da pangtholagani hari saruk yaningba sanori singna thasi tang tara tet faw manungda minuthongda leiba associations asigi office ta form pisinaba khanglakle makatana sanawi paw boyang ningthozam dagi phangbigani Team Amatana Mighty Pibangam Roy Haina, Ayamba Babuxing a Kankiba, Manipurdagi, a hand win a hero, I like the Saru Yagadoriba, Neroka Football Club Sangapam, Klasa Kainogi Makuta, Irai Lina, Mets Hawagi, Center Referee, who said Kongo Loikiba Matung, Minute Ama Padring, Neroka Tingi Sanarusingi position, Chamber Loiding a Manunda, Klasa Kainogi Foreign Sanaroi, Zeri one Semas Pulam Tennis and Kiba Goal, Handopangamdana, Neroka Football Club Sangapam, Klasa Kainogi Makuta, Mighty Cray.
खुमुकचम इंगोचा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने स्पॉन्सर तौरगा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की टांग तरुक्तगी मणिपुर की मसक नारब टीम तारानिथोई सरुक यादुना खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड सटरिबा सही सिगी तारानिथोई सबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi सानखिबा मैचता नेरोका फुटबॉल क्लब संगाफम क्लासा कैनोगी मकुटा गोल अमा सिनोदा माइथिखिबनी मैच असिदा क्लासा कैनोगी सानरोय LS सिसु पुलुदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखि लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा मुडबनलाई एथलेटिक अमदी यंग फिजिक यूनियन ललामबोंग गोल अममम चनदुना ड्रॉ सटख्रे मुडबनलाई एथलेटिक की गोल अदु हॉलैंड को किपजेनना मैच की हुंपुसुबा मिनिट फंखिबा पेनाल्टी किकटा सनखिबनी यंग फिजिक यूनियन ललामबोंग की गोल अदुना वाई कमांडोना मैच की मरिफुसुबा मिनिट सनखि मैच असिदा मुडबनलाई एथलेटिक की सानरोय हॉलैंड को किपजेन क्लेबिन मारामदी यंग फिजिक यूनियन ललामबोंग की सानरोय वाई कमांडोदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखि सटरिबा लीग असिदा क्लासा कैनोना मैच अनि सानबा लोखिबदा मैच अनिमक माइपापदगी पॉइंट तरुक फंगदुना चली नेरोका फुटबॉल क्लब संगाफमना मैच अनि सानखिबदा मैच अमखंग माइपापदगी पॉइंट अहुम फंखरे मुडभलाई अमदी यंग फिजिक यूनियन मैच अनि सानबा लोखिबदा यंग फिजिक यूनियन ललामबुंगना पॉइंट अनि अमदी मुडभलाई एथलेटिकना पॉइंट अमा फंगदुना चली सटरिबा लीग असिगी हायें नुंथिल पुंग 12 मिनिट 35 चटपदा निसा थांगमैबन अमदी त्राउक्वा कैथेलगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अहुम ताबदा FC जालेन सदर हिल्स अमदी SSU सिंगमैगा सानगनी गोपाल देव कांकुट टिम्बी या स्कूल ना थांगमैबन कांकुट पु माइथि बिदुना सिरी गोपाल देव अनिसुबा लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा सिरी गोपाल देव कांकुट या स्कूल ना सिंधुना ममांग थागी तांग तरेते की कांकुट तरुकना सरुक यादुना या स्कूल गोपाल देव कांगसिंग चटरखिबा सिरी गोपाल देव सेकंड लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे सटरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi अरोइब निमित की सानखिबा मैचदा गोपाल देव कांकुट टिम्बी या स्कूल ना थांगमैबन कांकुट पु पांजेल 13 माइथि बिदुना चैंपियन ओइखिबनी गोपाल देव कांकुट या स्कूल की सानरोय ओ जोगिंद्रो अमदी ओ रोजितना बेट्स लमथा मैन ऑफ द मैच अमदी बेट्स सेकफैगी मना लौख्रे तरी सुबह के रणजीत सिंह मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा मैचदा IWSC खुंबोंगना MSC मालोमबु माइथि पिख्रे लीग असिदा MSC मालोमना मैच तरुक सानबा लोखिबदा पॉइंट अमता फंगदबदगी लीग असिदगी रेलीगेट तौख्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी टांग कुंदगी टीम तरेना सरुक यादुना KYC नॉर्थ कुरकुल ग्राउंड सटरखिबा तरे सुबह के रणजीत सिंह मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi लोइतांग खुनु स्पाइनिंग मिल ग्राउंड सानखिबा अहानबा मैचदा IWSC खुंबोंगना MSC मालोमबु गोल मंगा सिनोदा माइथि पिखिबनी मैच असिदा माइ पाखिबा IWSC खुंबोंगी गोल सिंगदु TH खोंगसाइना मैच की 13 सुबह 50 सुबह अमदी 52 सुबह मिनिट गोल अहुम चनखि अतोपा गोल अनि अदुना पी समसन अमदी ओ हेमबना मैच की 13 सुबह अमदी 55 सुबह मिनिट चनखिबनी लीग असिगी अनि सुबह मैच की सानखिबदा सिको लौरिंबम लेकाइना KSC लंबुलेंबु गोल अहुम सिनोदा माइथि पिख्रे सिको लौरिंबम लेकाइगी माइ पाखिबगी गोल सिंगदु जसोबंतना मैच की 19 सुबह अमदी 53 सुबह मिनिट गोल अनि चनखि अतोपा गोल अदुना फेमस ना मैच की 53 सुबह मिनिट चनखिबनी सथरिबा लीग असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग 12 नुंथिल पुंग अमताबदा अहानबा मैच ओइना MTSU मालोम अमदी पाम्याल पासोइगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अनिगा मिनि 95 चटपदा UPC पिसुम ओइनाम लेकाय अमदी KSC लंबुलेनगा सानगनी
Imphal East District Football Association Sinduna Tha Sigitang Ohumdegi Team Tariana Saruk Yaduna Ketrigaugi Aba Ground Satariba Nahapam Boboy Memorial Second Division Football League Ngasi Sanakiba Metsa IYDO Ningtongmanai Amadi MSGA U Hata Golapati Gol Amata Sanadana Draw Satkre Mets Asida IYDO Ningtongmanai Sanaroi Salman Ali Amadi Zefarasta Mets Katak Tokiba Refrina Yellow Card Utki Amaromda Association Sinduna Ground Asida Tha Sigitang Amadagi Team Taramarina Group Mari Tokna Kaidutuna Satariba Nahapam Apabi Memorial Third Division Football League Ngasi Sanakiba Metsa KSUYDC Laiphamna KSFC Mapaubu Gol Ani Sinoda Mighty Pikre Metsa Sida Mai Pakiba KSBYDC Laiphamgi Gol Ani Du Ngangin Go Amadi Tangolena Merski Manga Subamadi Kuntramari Subaminita Sankibani Sunday Football Club Kudaiban Lampak Lamsang Sports Complex na Sinduna Paying Deban Ground na Sanakiba Ahanba Sunday Cup ki ngasi Sanakiba Ahanba Mersta Brothers United na RFC Khamnam Lerpu Gol Ani Amada Mighty Piki Ani Suba Mets ki Sanakiba da Thaimaban Football Club Amadi UKFC Lamsang Gol Amamam Chanduna Draw Satkre Ahum Suba Mets ki Sanakiba da Police Team Imphal na FC Imphal Kwa Kaitelbu Gol Amasino da Mighty Piki Mari Suba Mets ki Sanakiba da LYC Angthana Red Bull FC Asan Bingai Maharabibu Gol Amasino da Mighty Pikre Tagasiri boy hujima kata nang sinong okiba enga sagi pau lobise Lampel party ki prepa pau gi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba Celsius degree kunipal dasmik ahum khwaidigi ingba Celsius degree kunmathoi dasmik mari Nushita yang pising menelgi sang ayuk dasa dan mariputara ni toy nuntil dasa dan maripu humdoi oiki ngasigi nong suki pagi sang mari dasming nipal milimeter ni Aroy bramuri pau MDS ki matang da hanigi Chief Minister ibo bina phongdo ki wafambu positive oiba lusingba magi wangang ni haina Chief Minister and Birena phongdo kre Like Herga Sarkar ki thabak tawgani haiba wakhalol matamga sanadre hain Education Minister KS Rajesam na phongdo kre amadi Bisnupur Sport Complex Sabah Horomlaga Loisindana Leire. Ngasigi dia STV News Pau Matang Sloizre Ming Tabir Punong Pomukana Krumdari.